Howdy partners! Evo nas ponovo kod vas. Danas vam predstavljamo Winchesterku. Evo je Winchesterka. Winchesterka je puška s divljeg zapada. A ja sam došao sa divljeg zapada. Winchesterka je puška, konkretno model ovaj koji vam predstavljam sad, danas ja. Nemojte mi zameriti na akcenat, u ulogu se uživljavam. Malo slovenački, malo američki. Napravljena je, konstruisana je 1892. godine od Jamesa Browninga za kompaniju Winchester. Radila se do 1945. do samog kraja Drugog svjetskog rata. Postoje podaci da se koristila i u nekim bitkama u Japanu. Model koji vam predstavljamo danas je od proizvođača NK. Kod njega smo navikli na gomilu različitih modela M4 replika, a prijatno smo se iznenadili sa replikom ovog Winchestera 1892. Nećete verovati, ali svi detalji su urađeni kao na pravoj. Kundak je drveni. Telo od metala. Prednja odlogla je drvena. I ima neki deo ovde za kačenje remnika, odnosno slinga, mada ja ne verujem, nisam siguran da na pravoj pušci to postoji. U repliku staje 25 kuglica, odnosno mejrtaka. To je više slično ko slovenački nego ko engleski, ali ajde. Staje 25 kuglica. Posebno se puni kao i prava puška sa strane. Za to koristimo ovaj čudni speedloader. Ne postoji blowback od puške, mada radi na principu zelenog gasa. I svaki put je potrebno, kao i pravu pušku, repetirati. Sa jednim punjenjem green gasa može da ispali nekih 40-ak kuglica. Posjeduje hop-up koji može da se šteluje uz pomoć šrafčigerčića, ovog malog, ovde zvezdastog, ravnoglavog. Posjeduje još neke imbuse za neka fina štelovanja i podešavanja, ali to nije tema naše današnje emisije. Domet replike je fantastičan. Iz kutije replika ima nevjerovatnih 400 fps, bez ikakvog buđenja, podešavanja, štelovanja ili koje kakvih dorada. Na internetu sam našao podatak da je moguće dići do nekih 500 fps uz promenu nekih ventila i gumica, ali nisam želeo da se upuštam u tako nešto, jer performanse koje sam ja video na terenu su fantastične. Prvih 20 hitaca koje smo ispalili sa njom su malo išle u krivoba, ali ja to pripisujem činjenici da je replika nova i da je verovatno malo više nauljena nego što bi trebalo, pa dok to ulje nije isturelo, odnosno uz pomoć kuglica izbačeno iz cevke, kuglice su malo šetale. Tamo negde 25. 26. odnosno već drugog, da kažem, punjenja, sve je teklo kao po loju i domet je bio rame uz rame s nekim električnim replikama, ako nije bio i malo veći čak po meni. Ali to ćete vidjeti malo kasnije na snimku, ono dole u uglu. Sorry, ne znam šta će ovaj koji ugao najvi desni, ali vidjet ćete u ostalom 400 fps-a. I šta još da kažem, za sve ljubitelje... Kuglice. Kakve kuglice? Sporiće kuglice. Kakve kuglice? Ove kuglice. U paketu dolaze kuglice koje ćemo baciti, to ste navikli, nadam se da i vi bacate, pošto ničemu ne služe, to i ne rade, jel? To su one najjeftinije koje su mogli da ubace, oni uvek ubace da vam pokvare repliku, pa morate dođete u naš Airsoft Shop servis, da servisirate, zato ih bolje bacite nego da nama ostavljate lovu, jel te? Sa ovom replikom će biti svi ljubitelji divljeg zapada i više nego oduševljeni. Ja sam rešio da ovaj ovde primjerak koji vidite zadržim za sebe. Jer kao klinac sam voleo izuzetno da se igram kauboj indijanac i uvijek sam bio kauboj, a tek pod stare dane sa 30 kusur godina sam shvatio da su indijanci stvari bili pozitivni likovi, a da su kauboji u stvari bili kauboji. To bi bilo sve za danas, partners! See you later, partners! Bye!